Arora soifua talaflava o talafou le radio Samoa mai Australia. O lo matai tu mal tutoa le vaenga le puipuinga Australia ni va atau se tolu a saina wali putia o lo ilo asu le tu samara se lauri masfulu maila mai sini. Fai mai li poti o ia va ana mua iloa I o ngā sami wha wa maloi le tu I matu sa sae o Queensland I le vai asa taluai au lea lawa va ia wala lata mai sini. Fai mai le vaenga o le puipuinga Australia e wha alolongia e Australia I ata tau. A se tete uma e whaatino ailo lātou sa olotonga, e uia o ngā sami whaava malo whapea fo I le ea, I lalo tū la whono whaava malo e mai se lava le UN Convention I le tū la whono le sami. E talitonu wina e peona tā ue ripoti o le au pito I mamao lea wanga I mai ei wa au le Navy a saina, I le tu isa sae o Australia e ese mai, I isi malanga asia si maasani e asia I Australia. Fai mai le Minister o le puipuinga Australia Richard Marles, wa mai o na ia polo ina le Navy ma le Air Force, ia mata I tū ma le totoa le tūranga lea, ma ia whaatino fo I se tūranga saunga le muma whaapolo fesa o na whai, o le ai a tatau fo I lea a Australia. E to ruali o le atutura I le whaamsinonga I mōrianga o le whai o tūstu singa, e whaatatau I tangata Israelu ato ai ma le susunuino o Taavale, I le tu isa sae o sini I le maasina na tenei. Fai mai le 9 News e lua Taavale na susunu I Dover Heights, I le aso se fulufito Januari ma isi Taavale na spray ei tūstu singa whaatasiai ma fale na tūsi ai whaamatalanga le manuia e whaatatau ia Israelu. Wana nafi na pu eideri e tolusu fitu tausanga ma mōdia I le sunuina o Taavale I Dover Heights, ma leisi eri e tolusu tolu tausanga mōdia fo I tūstu singa lava whaapea sa whai ai Queen's Park. Wai mai e whai atu mōdianga ia a ua iai I la ua I no fuanga tau fia, ma ua tau fia I vai ngā leo leo sa ia tūtūra I le whaamsinonga I le aso tolu o Aperila. E whaitau wafe ngā luenga ua lipotia e ono Lucy pe ave sea foi I lalo se ilo ilonga o le a whaia le au nanga whalawa I tele I Victoria. O whailoa le Premier o Victoria, Jacinta Allen I le au tūstala I le so, o le tamaitai o Helen Silver wa whiriwhiri e ta ia le ilo ilonga e peona ta ua, ma le a whataria se ripoti o le ilo ilonga o le io le aso tolu se fulu o Iuni. O lono winga e peona ta ua le ripoti e ono o atu I le ono pasene o tangata whaingaruenga I Victoria o le a Lucy ngā luenga. O le a awhi ai ma frontline workers e ui ua whaailoa le Premier wa iai fesoasoani ua whaatulanga mo I lato wia e meise I whaiaonga tau si soifua leo leo ma I lato e ngā rurue le puipuinga o le whanau. O le ilo ilonga tuto o tasi lea e pei o na whaailoa e whaamautu wai o lo o alua o ngā umata la po tupe le whainga malo le stete. Whai mai eo o I le tolu afe a wanoa whainga ruenga a e ono ave sea mai lea fuafuanga ma wa whailo fo e Jacinta ele I whaingo fia no whaatino le whaiunga wa whai ai lea fuafuanga. A tonu ua mawasina mapusanga mo tangata whemalanga I trains I le vasaneina ua tau iai ia se toa I solo te te e whaanga solo lau whainga ruenga ina ua whaasaina mai o na toi whaia ni solo te te e mo le whamasina se I auria iulai. O le whaiunga le ua whaamatuane le Fair Work Commission I le mata upo le whainga malo le stete ma le uni o tangata whainga ruenga I trains ma le atao fia le tu ma wai le whaia o solo te te a tu wai le taimi e whaia I pia feuta na inga I le vao I tu e lua e whaatatau I se marienga I te tongi. O lono wingo le ale to e whea ngai tangata whemalanga I mani solo te te mai le taimi nei se I o atu I le asa mua mua I ulai. Pe amale se fulu tolu wafe pe aititi mai, le au whai o tangata whainga luenga I trains o loo au fia I solo te te ma le wha moe moe ia bawe ia o na maua se tali o le mata upo loo fina wai nei. Wa maa tele ina fia I ma wheo inga tangata lau tele ia ona o le maua peo se tasi I le mata upu I le wā o I tu e lua. Taramurumuli, waripatia o le so leo le a amatai feuta na inga Australia ma Papua New Guinea e whaatatau I se marienga tau le puipuinga e ono iai o na afianga te tele le puipuinga lau tele o le atunu uwhapena fo I masi o manga o le Pasifika. Wa whaia lea fōla sanga I le mai o le se fulu wha masina talo na sainia e atunu e lua se urua I marienga tau le puipuinga a to ai ma le ono se rau miliona o se marienga e whaatatau I le aulaka pia Papua New Guinea ma le wha mautuina o le lea o fiai o saina. O Brisbane leo le a amata ia feuta na inga I le bao le minista o le puipuinga Australia ma le minista mai Papua New Guinea o Billy Joseph
Ma lo fa moe o le unga o ia taranoanga ma le marienga le atau nu iai o le afisosoani le faa le leia atili o sootanga o atu nu e lua. Taranana Radio Samoa i le nega sitofu. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Ele whaingo fiala soi fo ianto whanau ia onga ona o le taunga tau le soi fuanga wai nei. Ai o te pera ina ele Digital se whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo au se talia la fone lonsa u top up lusu tala pe siniatu mo so wabaro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digital I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digitalpacific.com Sekia Digital Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le car for you. A whailava ta sa ili sau tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le car for you na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu Faiva na valu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Jalo fa lava tia roa, wa te tala na neile o nanga e veni, mo fa tangwai au kilani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fa tapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Beta Drive Doctors, ile tau longa fa tau I mangele, fa pea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e foi ma tuipui o le whana witi, o tuipui le COVID is flu river, mo I lato is flu on tausanga malunga atu. Fa pea ma tuipui o le flu. Vala au telefoni, 255-25 mo so vano e fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele e taftafane o le McDonald. Aman rewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nuu o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matani E momoli atu ai Samoa Matalasi Hangi mai se matani Te momoli atu ai Hoku alofai la Samoa Matalasi Ola olelea fa asolo solo La foia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe fa a pe fea
Nangalo atu oe a ita Samoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai Lo lo fai la Samoa Matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai Lo fai la Samoa Matalasi E whiwhia e whatalofa, maufolofa ia te oe nei fo ia o uli. O le aso tofi, o le whatawhiti o ngā luenga, o ngā Gagaifo ai Faiva o Samoa i le nei fo i vai aso. Ia, tau alunga i le aso hatae ao. O le o se fulu minute o te aile i tu lai wha, i le aso lua se fulu le nei o le masina o Februari. Lua afe lua se fulu male lima. Pa mui o lo manuia oe, ia, pa pia foi au mea ngai fai. O lau ainga, o lau ngā ruenga, o a tinae, ia, o le ave o tamuiti i le aonga, ma le toe piki ina, ma le toe whaafoi mai, ma le saunga le mui le fale, a o le tāpua inga foi anai ta mam tina mātua. O nofo te talo ma pō le fala i aso uma, maso uma, ia, o alo Faiva Samoa, i ona tiute ma tofi iai, ia, ono o anga waa, mga luenga, o lo whaatino. A malolo sa i fuamaruia, ma le langi matafi, a lo fo i le pale, ma lo le folau, i lo tātou tunu, ma le manatu. O lo manuia, mea uma, e wia anga whaale manguia fo i isi mea. I lau mai moa, ma lau sirisira, ma lau whaalongolongo. Ia, ai tu upea i lu mo le tua i tāru sanga. E ia i atangata e minoi whai si mea. Pe o mea ia na papai po mule aso na nafi. Ma tau tia. Ia lea whaina. E o le teimi tātou te papai fo i ai. Ia ma tātou whasoa ai fo i. Ia ma mau ai fo i le manino ma le mana malama le lei o le atunu. O le stepu ma lea vaenga, ma lea fuafuanga. O mea lo tupu le malo, ia whapena fo i lea tunu nei. O lea ua whai maainga lona lua o Samoa. Ta lolo pa ia i Samoa whai ngā o lea tunu i o le tūlanga whalupe. O le pa ia ma le mamalu le tāwhatolu o mamalu wha le malo. Ia whapea fo i mamalu wha lea tunu. Ia matua le tuu ma maulunga se vi inga o lea tua. E momoli e ana au auna i whata whai taulanga e fia. Patalofa i te babatina matua o le tunu. Alola so i fuamaruia, tua asina sina, maota malawa, i hawha pia fo i maota ngase ngase. Ia e maise ofale o tangata mātitua. Alola te talo, i o he whaftai talo sanga bolia. O lo o tulivai ai i le atua, i le tae au ma le pou. Ia maso se teimi o le aso. E whamanui ai ngā ruenga ma Faiva o tama whanau le tunu. Ia, e le ngā tele nā, whatalofa whapatua. I nisi fo i o lo o asi mai i le nei e tunu. Tā whaonga mai vai vanga. Ia, le ngā ta fo le nā, o nisi o lo malanga mai o no toe sauninga. O whaalawe, Samoa. Ia, nisi fo i o malanga mai sa ili matangi. Nā tau o te mamti nā mātua lo whaata o tolia fo i o ngāse na malanga mai ai. I maota ngāse ese o le te talo le i a tau sa vea. Ia ma le tātou te talo whai whatas. Ina ia alofa ngia e le atua. Ma tau wala mai ia lona alofa ma lona anga le lei. E a ao li imta mai ta i fo mai ma lona rātou to mai i tonga whetinga o lo whaatino. Toi whaafusi ai le malasi, ia, ma le manuia. Ia maua le sau i fua lau lei. Ia ma toi ma whai e ona toi fo iatu i lo tātou atu nuu. Ia utou tiute ma whai wālo filima masani. Whatalofa i lunga le apia fōringa. Alo o mafuta mai ai o tātou uso, o tua whawhine, pa anga tō tino, ia,
O wō mai masani, o le au tau ai maa, o le au whai upu sā. O le au pāra lau wale. Ioi. Ai whio lura fo ina ngutu pua ai lunga o le tātou. Isi fo ia tātou. Tātou polo kalame. I ai le te popole i ai le atou sa vea. Au afo e tele ai a tātou viewers ma ururunga i ma tātou ponesi. E se mele tutongi. Ia le na. E o mai ala i lunga. O mai pea. Ata lofa e ate oe whaaftai le au tustusi. Ia ma le au whai manatu le lei foi. Manisi foi o le au tau whaaleanga. Ia ma le au talepe mea. Talia u ma au tau i lunga o le tātou mafutanga nei. Niri kai au kango kiliki sisi o tau. Ma nei le mata ma le whaitau. E te iloa i nā. Le va ama le tu ai ngā whale tangata. Sa woilea tangata, mole tangata. Pe e o lavala i me o fake pages fo ia mai ngoa o tangata. Te iloa. O isi tangata e o mai o lato ingoa. E tutu mai ai i ata o me ola. Ale o se pusi, o se pua, o se povi, po se solfanua. Ia ne lo fo la ia le. Ia mi o fa solfangua fo ele po se maili. E lo wala i o ku ai ngā winga la i o tangata. E wha tusa i ata o mea ola ia la tu te wha o ngā ina mai ai. Ia, mai ngoa, o le maari e fu i ngoa i tangata. O motua upu sā, la whamole upu palau vale. Ia, mane i ngoa e wha ngoa i o tau e. Talo whai nei mātua ai longa ana wha ngoa ina o e wha pēnā. Se ngoa mata ngō fia, nau a sau male atol pua amale mele. A sui mai e mele ngoa. A fōwhile mūsa mwelu. Mata atu i Palmerston North, tano whai. Malolo sai fōmanuia fōa. Ia, whapena fō ia inosia whatumiti soli. Talo whalava. Mata mai California. Ia, whapena fō i ti la mustele sefo. Alole sai fōmanuia. O alosina ati. Pea fo i stue at alo vatu. Alo ese ba lol soi fumria. Auto umailunga le Facebook page. Ia fa pena fo i mara tatu YouTube channel. O ringa lo iate. Oe, press the like button, share our program, and leave me a comment. I love reading your comments. You know, you can actually laugh at some of your comments. And also, I don't mind whether it's a good comment or a bad comment. You know, like I said, you can actually judge a person with the expression, and then you have the freedom of expression to do so, but it will be easy to find out what kind of person that is with your remarks and comments. Taito TJ Lamb, talo falava ba lola soi fumria. Ia whapea fo ia o Fale Parker, talo falava ba lola soi fumuria. Ia ma utou umalama o lea ua anga i mai lunga. Ia o lautou o na masani le i atou o savea, se yuli, so alo, pe se tata male langi, leurua i ali. Al Harrington tumaru vau la vea. Si wha umakusi ngoa makai. Pe ambai al tātou por kala milanga o lai whaalongolongo mai o wainga e tele. Ia, ma le lātou whaaloalo mai ia teang. I suafa o lātou wainga. Ia wapea. Soli, o la whaalangi ngā o isi suafa o risi ko wainga e whawhea ma ko le whaalong. Katalo whatu le manua. Talo lo tō pa i e sāma ma whaingā. Na yo tātou ainga i whitiuta ma whititai. Ia, tātou ainga fo i pangopango ma leone. Ia ma whanga i tua. Malai imi. Oko kwa koki leo kakuai. No oli ma pangopango. Ka talo whatu malole soi fumuria. Ia, alo mai. O le tātou porkala me whaopopo. O le nei fo i astrofi. Whaatawhiti ai tiute ma Faiva ro Filipa. O le atu nuu. Ina ua nganga ifo Faiva o Samoa.
Atalu whapitoa I lau fionga le konsula wao le malo tuto tasi o Samoa ma le Filitua. Le fionga ia lau pepe. Ia, ai maise foi. O le komsino fe whatawa inga. Le sui konsula. Auto uma. Tuli tufunga. Na nai ma auto uma lo o ngā lulue. Le au waa. Tua fine ia lana ma auto uma. I le maota o Samoa. Ia. Alo na ngā lulue. Alo fo le whatotoa ma le sai. I winga ma mio ha tātou tangata. Auto waa hatu. Sa ili fiso swadi. I me fia malama lama I ai. Tātou tus folau. Ia, whapena fo I maisi lava ma tā upu. Tau I le malo. Ia, tai ma wha malo tu ai. I lo tau wanga le lei, ma lo tau, ma lau tau tau tua. I lo tātou o tunu I so se teimi, ma so se tangata. E a whea lo tau ofisa. Ia, mo ni ma tā upu e tau na wha bāna lama iai. Wata lofa I so se tawhau New Zealand. Mai lunga I up north se I tau le lo. I le peninsula o le South Island. Iai o tātou ainga. O wome masani. Ia e maise fo I la tau. Na malanga mai I ngā ruenga. Whawai taimi. Ia, malolo so I fo maruia. Malo fo ngā lue. Whamanatu o tupea. Lo tau saunga le mū. Ia malo tau siustai. I au lape wa mai o na whaata oto. Mo ngā ruenga whawai taimi. Anafi. Le voi na o mawai ia le maram lama anga. E winga I ngā ruenga whawai taimi. O le mātou nuu I pautasi ma whalealili. Whapena fo I ma lo mātou nuu I sa fotu manase ma le Gagaifo o maunga. O le ala ua umai e le ofisa fo I lo o ngafa ma I lātou o lo o malanga mai I ngā ruenga whawai taimi. E o atu tangata ni I Samoa. I lātou o lo o ngā lulue ma le whaatumutumunga o ngā ruenga whawai taimi. E siaki lau atinae. Siaki lau atinae. Pena isa watinae na whai Samoa. Ma se tupe o lafo I Samoa le tau ainga. E whai ele mea lea. Po iai sau masini tā mea. Po o sau masini fo I lea o le kuka. So se mea. Pe I se tā vale. Po ua whau se vale. Atinae ese umana. E o atu e siasi. A o atu e siasi a le isa watina e whai. Le a te sau e te whai ngā ruenga ma le loa po whea rui hi au tupere wha pēa o le susu e vale po whea rui. A le ua whalongo tasi le criteria po o lea au lape whoi. Tā ua tele. E le na o lou sau la e ngā lua I nei. Ma iau susta I whoi. E whaatununga. Ia matu la whono o lea ua whaavai ai. Ma whaatulanga mai. E ni mātua o lo wa aia o tau. Ia po o le tai foi, po le supervisor foi. O lo wa aia le vaenga, ma le vaenga. Mori atu le wha maloma le whaftai, I le sunga ia tui whasina. Ia ma le whalitua, ia ma I lātou o lo wa aia, ia le tātou au ngā rurue, I Helensville, Paprika, ia o le ngole na o le whatoanga. Atalo fatu. Ia mo so se mea la volo iai I o tātou tangata. Tauranga isi, o New Plymouth isi, o Rotorua, papena fo I Napier ma Hastings, ia lo iai ia Port Columbia ia, mo tātou tangata. O lo ngā lulue whaavai teimi iai. Nisi lo o whaaboi moe malanga e se atu, ma tu ua fo I le nei atunu. Wa mai au tā whaonga mau ewe vanga mau ki whinga. Manuia le whainga malanga. O le teimilu nei le talo le tau I Samoa. Sa au tale no atu le whionga le te whono le whono fofautua ma malua Samoa I au kilani nei. Le whionga I a tofi lau Ted Stanley. Ta ua I le matau tia o ti munga ma le tulanga ua amata fo I o na pāpāwa I tafe ma tafe a lia. Ia matutonu fo'i o le taulanga whatau I pia. Kwa mea o le malo losi ia.
o matangi o lo tō whātautau. Ia mahangi sa lulu i le tala whātai o apia. Ia manaua a matai una lolo vaia isi no whanga. Malosi le matangi, ia, tātou whamoe moe i le tua. Ma tātou te talo ina ia malutia masaunga le bulu tātou tunu. Ina ne ia whātia foi. Le amatanga le whainga malanga, le lua whe lua sifuruma le lima. Ini lo longa, ni matangi ma lolosi mani a wha, ia pui puia lo tātou tunu. A whai o lea uahangi sa lulu le matangi ma lulu ina ai, ele o tio whau. Ma le ngase o ma lo whengai mai tātou, tālo sia ia. Ia malu matangi, ma ia whaatafa e le atua ni peau vale. Po o ni peau fo i matangi langa vale. Wa lava ia lea mea ua wa tula i mai i upu whai o malo. Ai koe sapingi ai la matatou, ma sasa ele mea le matangi, ma le anga le tala le tau. Ma wha leanga i nai o tātou siu manga, lau whanua me ele o maota ma lawa, o mea tuto. Ia o mea la na rono winga, o mo le tāwha o popo. Le tāwha o popo, i mea o lo tutupu mai i le atinu. Ale mea fo i mahdi ei. O le no whalungotu nei, o poto poto, I nisi fo yo tātou ripoti whatotu waida mai Samoa. O ana nei le tai au lea na wheloa i ai i ale whamsinonga. Ia mai lātou o respondent po tangata wo o tu ele tusi a tu le epa. Ma le HRPP, ele ngata le whamsinosili, o le whongftalai, o le tamaitai pāle mia, o le oiai nei, o le sunga lauli a le mani atoa. Ia, wapena fu i le Loia City. Nga watu iei. Dea la ua whaailoa mai. Ua whaatulanga mai le asunga fua o le vai asa fau. A o le i usu, le fono usu, lona lua o le tausanga le dei lua fe lua sifuma lima. I le pale mene ma leo maunta fono i tia whatu. Whatalo whapitoa, ia te utou, ma malu, ma le ia mawalunga o Samoa no alala ma papa au. I le kontinenta o Australia. Ia wai le se atunu o le kontinenta le mea e te le. Io e mai Sydney, Brisbane, Melbourne, ia ma uto uma i Perth e Western Australia. Ia mai lanto fo i o le nā ua ka mai moku fo le le lalo Tasmania. Ma ola whakasi ai ma meo ke volo. Wafu i nā e la widoa le ta mai motule na Tasmania. Ia, ma Hobart. E no i ngai mo ele le meo la vole le meo le ke volo. Ai kai whape ngā ia le au leanga o le meo fōring o le ke volo. Awa kou ke whaalaka e o kounga ngai i Tasmania. I riu ke volo i fwai masisi. Atalofa i le stete o Hawaii, alule soifu mnuia, pa ia maulunga o tātu ainga woma e masani, hapena fu ili malo tele o Amerika. Male mata utia o pomu lai whapapae le kamalo Donald Trump. Donald Trumpet, ai le mea lai nei. Ua whaatea uma e Donald Trump. Le silia i le afe, mona tupu o fisa o ena tau aveina suenga uma whaasanga a Donald Trump i te tonu o le FBI whaatea ista ngata e fia afe mai te tonu o le matanga alwenga o le CIA, Federal Bureau of Investigation, the Center Intelligence Agency. Ia, ma la fo la whaato atula i atu il te maitai Samoa. Ia Tulsi Gabbard e a vea o le whaatonu sili. O le nau whanga tū to tonu e anga i uma i ai whaamutalanga whaalilo lilo.
Director of Intelligence, National Intelligence, ta fifi le ma tau tia o le mea ua o le iei le nei alo Samoa. Ia. Mana tua la po le lava se mea whaalilo-lilo. Po o se oti whaalilo-lilo se tangata. Po ai lava na tupu ai le whaalave-lave ma lo manatu o uma. Na e tāpe na ina uma mea ufi ai. Ia me se whaia. O i le matanga ruenga lea al te maita i Samoa o ia tusi Gabriel o le a su e ai ma maua. E maua. E li mawhai ana le maua. Me vola anu whai atu ai. Ana tātou whesilingia ia le mata upu lea i se whesoswani ia New Zealand. Ma Australia. Wa leva lava ona amatu ia ni leo whapitoa. E su e mata upu ia. Ia. Lele na ia o te matua ia o wafo ai mo tu fasili pea. Pe ai sea lava. Ua tau fiofi mamau ai lava. Ila ia aua nei avatua. Ni leo whaapitoa mai whafo. Ina ia mawhai. Ona saili mamau aloa. Tangata nei. Ila utoe tepa i le asona nafi i le whengainga whaale war New Zealand ma Samoa. The Treaty of Friendship between Samoa and New Zealand. Lea na sainia i lea so mua o aukuso le awhi sa lau wonu sifulma le lua. Atoa umalta tau tuto tas. Sainia i la ia lea le whengainga lea whaale war. Wai tele na tātou tala noa. La ea lea whengainga. The Treaty of Friendship. Po le Friendship Treaty between Samoa and New Zealand. I lau toi whaitau atu la mo tango oto mui di vaenga e tā watele mo le silafia le tanu. Na mafua o na tūsia le whengainga lea. E na ua mai a le tele o tausanga me le awhiu sa lau luas fulma le whaa. Se yo o mai le tausanga awhiu sa lau fast fulma le iba. O na tu ina tuai lole o i tātou i lalo le vaenga. Vai temi a tōle nao le awhiu sa lau luas fulma le whaa. Se o le awhiu sa lau fast fulma le iba. Temi tonua le na. O pu lea ai i whakolone i tātou. Ele malo tele o Peratania. Ai, e tau alo mai i le administration a New Zealand. Tanga lela tala tātu i ai tātou. E mana ia le vaenga leo le tala whasolopito lea. As part of the history that needed to be said and taught. Le māmlama fo ia tātou whanau. Ia, e mese fo i o tau mātutua nā o le whaalongo lava. I le tātou whengainga whaaleu wō. E na ua mai ala na tu inatu le tātou tūtotas. I le awhiu se lau onos fun malua i le māsino iuni. O le aso mumuoloa o kuso. E ana sainia e no le whengainga lea. O le winga moni o le whengainga lea. Ina ia iai lea nganga o le ngālu rue whatas. Ma tu inatu Samoa, mai 5 o New Zealand, ma Peletania, ina ia tūto tas. Ma tai lava, ma whaafoe e ona tangata le malo. Ai o le tāpenanga mua, i le pelepesite le nasa whaia le awhiu sa lau 5 sifurma le mani. Ma le ono sifurma le tas. Au whaatasi ai ia tangata anu uma o Samoa mo on taitai. Ole a tātou fia tūto tas. Ma pūlea lava e i tātou lava. The spirit of friendship between the two countries to work together to promote the welfare of the people of Samoa. Mana tuala nisi tāpenanga o le treaty there.
po o le whenginga lea. Na amata mai le whaatuina wa onga. Pei la, le vana iei a vele. Ia, taunu ufo i le Kalesia Katoliko, ia mawhawai, ia le a onga Sangato Iosefo, ia whapea fo i Sangato Malia. La Faiva lau lima sifuru tolu, ia le na whaatuina e loa. Male kolisi whaapitoa, ele malo New Zealand. Male malo Samoa, lea na whaatuina i vaivase. Lea na sāwa vali ai ato ina ua whai ilangi le fōlaunga. Mali atoa, mata afa, fia me, whaumui nā. Malatu sāwa li ai ele o le vaimaunga. Ia malatu tūsili mai loe li. Ele ia na vase ai le tāua te whaiona. Ai tō ai taunu ui ai tofa. E ono le to malo. Ala na e ta wai telefo ia ele. E peila wa fo i na ua fasino lima le malo. I ele i papa o le ngala. I vai vaselava. Ia ia mana tu ai. Ele mene tolu na umaia e titi e atalanga. Ma fasia ai le sau ai fo le sa no fo i na ele ana. Na pai le mene o le vai, tau ma mawhai, le atunu. Male i tu malo le vai mau. La le si ele mene na maua mai ai na o mi milo le si di mo o le sau ai o mawhui. Na tupunga mai ai le afi, wa ai mea tunu ma ai mea vela i Samoa. Ele mene na o le papa e ngala. O le ata mai. Ua o tauina ai, ma whaatuina ai, le Universite a wao o le malo tuto tasi o Samoa. Whaatustusa i ele ia. O le papa e ngala. O ele pa ia. O ele sa. O ele mamalu. E hao tauina ai le tomai ma le poto faa le lalolangi. Ila ia fsosoni le atina ina o le malo Samoa mo tangata. Ila u toe tautilutino atu lae oto aini vaenga o le whengainga lea i le po na po. The affirmation that the two countries are sovereign states ina ia wha mautuina le tāua tele o le tūtō tasi o New Zealand ma le tūtō tasi o Samoa e le whea ia ai. Pūlenga ia e lua. A ia wha mamaluina le wha aloalo o New Zealand wa tu ina atua i Samoa. Kanga o e sururo i. Wha pena fo i a Samoa. Malana wha aloalo i a New Zealand. Nā te le toe ai na fo ia whainga malo, ma upu whai o le malo New Zealand, ia malana pulenga. Sovereign states, tūtō tasi. E mafua i sea. O le whaaloalo mawalunga lea. It's based on the most fundamental human rights. Hai a tau o tangata New Zealand, ma le hai a tau o tangata Samoa. Lua. To follow the Charter of the United Nations. O malo uma o le taupulenga. Po malo uma au whatas. Wamanatua ese mea i e lua. Whalaputunga le ese le NATO. Ese le United Nation. Ese foi ia ma le Commonwealth. Commonwealth, patino lava lātou ia i mā lō o le taupulenga Peletania. O le NATO, o le National Alliance e whasino nā i mā lō o Europa. E tau te silsila iai, iai Lucia, iai Denmark, iai fo i Ukraine, o i lātou
Ia, whape fo ila ia lea. O malo au whatasi. And to follow the Charter of the United Nations. E muri umalava I tātou. I whainga whaavai ua whaata oto mai e te tai o malo au whaatasi. Mai e te tauna māmlama ia le tō telefo o tātou tunu. E mafua se a nā lai o na whaia nei whaalaput putonga te tele lalangi. O le United Nation. Na whaavaina lea whiwisa lau fast food ma leo no ina ua mai ale tau alo na lua lalangi. Na manatu ai leo te uma o le lalangi. Mātunu ese. O mai a tātou. Faua seisi I whaatula ngana tā ua. Ina ia tāo fia ai. Le whaamalingi toto. Ma le si tau o leisi malo I leisi malo. Maa lea fianga o atunu umo lalangi. I le whaonga ina o a upenga o le taua. Ma maali liu ai a tangata. Ma liu lea o ngā. What a waste of life. For what? Ala nana la yuna whaatuina. Na fo I whalapa putonga. Tele lalangi. Ina ia tau ma whai e fo. Ia ai whawhitau. Ala mele tau te sila tuna iai. O vaenga la ia o le neito. Ia o vaenga na o le whalapa putonga. Atu nuu o le atu Europa. Ia ma le Commonwealth law. Tau pulenga lava le nana tau e Peritania. Le ala le nai tā ua I tele. Le iai o Samoa. I to tonu o whalapa putonga nei. O lona tā ua. Whai ai le sao o Samoa. Ta wala I o lātou teitai. A maise lava I pāremia, masui pāremia, manisi o minsta. E whai masui o I tātou I whonutanga te leia. E au fi ai ia mata upu ia o le taua. Ia whapena fo I le tūlanga o le wsitai o au tau, ma vai ngā au, o lea tunu, o le mana o tele. E le ngata I puna oa, o minerale, o le swa uu, o le swa vai, o whanua lafu le mu, o ngā sami, o ala vai. Ioi. E nau I ai le mana ongo o tunu u te tele. Ina ia avea mo lātou kolone. Ai whao ai puna oa whaale nātura na. Lalina. O le whetawinga la le whaine I le vāo Russia ma Ukraine. Ia malo le neito. No tau mawhai e whātou toa le mata upulea. O lea lawa whaalava mai lo I marerima o Amerika ma Donald Trump. Whaatasi ai ma Isala elu. O lea ua tau mawhai e whesoswani. I le Palestine ia Zelensky. O le malo Ukraine. Al whaalawa whalala utulak mai nei le nawaenga. Ele o whesoswani Donald Trump. Ena ia fo ia le whawhitau li lea. O lea wa sendi fo ia na troops. Sendi fo ia na vaenga fo lea le delegate. O le delegation lea wantu nei. Ena ia tala noina. Ena ia whaatupul file mu matao filo le taua. A le wharawilewe. O lea la o whono ma Putin. Ma isi taitai. Ai lea Amaya Zelensky o le Palestine. O le malo Ukraine. E tau na awai le whono lea. Ia la whalae wa le maua se tonu le nā mea. Tātou toi fo I mai inisi o vaenga. Principles and articles of the Treaty of Friendship between Samoa and New Zealand. Lesi vaenga tā ua lava o le whengainga lea. E te tau o na whiutanga I le anganga le lei. Of close friendship and relationship. Tātou te whiutanga I le anganga le lei o le tātou vāno nofo.
ma le tātou vā tangata ma le vā o malo. Article 2. Consult each other on issues of interest and concern. Ai eise me malili e whaatasi ai New Zealand ma Samoa, mole manuia o Samoa. E te tau o na whiuta ngai, i ni talanoanga, ni whonotanga, ma ni whailo i ngā taitai. E whetu na i ei muni au, ile awala e whai ai, se whai unga. Mole manuia o Samoa, whaatasi ai mole manuia o tangata New Zealand. Article 3. Protect citizens and given full legal protection and access to the courts. Alwatul tangata New Zealand I Samoa. Ia whapenao na whaamamaluina ma puipuia lana ia tau. Whaale tū la whono. Whapena fo'i I le tūlanga o le malanga mai o se Samoa I tutonu o New Zealand nei. Au tau silisile lo tusfulau. Mana tua leo tusfulau I leo se mea oe. It is a government property ai whaitau le iai. The government of Samoa is the guarantor Ioe, o ia le nā e wha mausaliina. Ai whaitau ai fo I ro whamai. The government of Samoa, through the head of states, guarantees the passing through of this citizen and be protected by law. Already whaikaulau kusi, lale tā ua le mea le nai au mai ai. I lautus whalau, I uputo mua nai ai. Ai longa e sisi, ono whaitau nā mea. I le amana I a sisi ngā alwawa I a le stamp ma le aso lai. Lai pipi I ai. Ai tango whaitau na e talutonu ra I lea. I le tā ua tele o le tuswhalau o Samoa, malona mālo si anga. Ma le guarantor le nā ua mai ai po o se wha mautu mausali ai. Le pui o la ua ia tau, malousa o le tonga, malousa o ngale mu. E so se atunu o le lalolangi. E te whea whiua iai ma whita aloloa iai le atunu. Ioi, tā ua mea nā. Protect citizens, given the full legal protection and access to the courts. E re mawhai, a whai e sau Samoa nei, e whai a miu pio, e maa miu pa a, soli le tula whono, e re wha pēna leo mai aloka lo moe, e ila wai a te tau, e sui nai, me wha ngā ina, le wha msinonga, ia mai la tau, o loo iai le legal profession, e fa so ani e whaiwhi naunga wha le tula whono, I so se meo mori ai, oi. E whapea nā whoi la, pēr whai e taunu watu, ni tangata New Zealand, tangata anu o New Zealand, I to tonu o lau whanua ma ele o le mano Samoa. Le mea fo ile na e fai fo I eisi e soli tu la fono o le malo New Zealand na lua koe ka whao. E la poisanga mea pi o ma se mea leanga. E a fi aile tu la fono ma le soi fua ma le saunga le bois tangata. E le mwhai fo ina awe wha puise I vanga na, o tātou tu I nātu I Samoa, le awa noa e sua suaila na mata upu I to tonu o whaamsinonga Samoa. Ma ia ta tala fo I le awa noa. Mwhai o na latu le whaamsinonga, alo sua ni loia, e mwhai o na tu I nātu, ma whaamatu atu, ele malo Samoa, malana whaamsinonga. Promote welfare of the Samoan people. O mea la leo le mea New Zealand. Whamai ia New Zealand. E au tau mawhai e si I māwalunga le tūlanga o le tamau a inga, ma le ola, saunga le mū, fi le mū, ma le tamau a inga o tangata Samoa.
E mawhai fōi. E New Zealand, ona lātou whetu nai pe a whai e talo sanga mai Samoa. I so se wheso soani lama. Tau i ngā luenga, suenga, ngā luenga wha administrative assistance and others. O ngā luenga wha maumaunga, ngā luenga wha ofisa, ngā luenga wha suesue, I mata upu e sori el tu la fono, ma leo, ia, mai lātou te tausia, ma pui le tu la fono. O le matua mana ia, o nei mea, ia lea wa o tau sisila iei. Upon request, Lea la ele o iai lava I le mata upu lea. Ea le vaenga lea. O le fesilingia ma le talo sangarina. O le fesosoani a New Zealand e tawalatu iana leo. Whaapitoa. E o tu se me tupu Samoa. Tasi le vaenga o le tātou whea ngainga whale wo. Tātou te tālo sanga mai lo, a watu lo matangata. Whapitoa, lo lātou wanga waa, e so e mea. So you see, ladies and gentlemen, and my dear fellow Samoans, there had never been any official request or invitation or asking Lea tunu ule nei o New Zealand, a mole, au maini au tau. O tau sisile, ele e togia. Lea ise togi. A leo tātou whalwai atu nei lawa e. E lea ia ma se mea o whaia. O lewa na tapisa lea tunu u. Au a whātau sanga o whina upea. I le mali o tu au, e whamai tangata, o e whawhau. E whawhau wha whea o otili tangata. La wha whea na whawhau nā mea. O le mea lea o tu lai mai nei. Ua mō ai le sunga ia lauli. Ona, o le manatu o lauli. E le se mea o whaia I, le suanga lea. Lea la o tangata, people have gone out of their ways and have taken the law into their hands, and their own investigation to be carried out. Manatu lauli ele o lelei o na whaia se suenga. O lona loa langona. O tatau o na whaia sisi awala. E whaia ele suenga. Ai pangalea. Ele o ngā tusa ma le tula whono, whaaloto I whale. O le matanga luenga, a le komisino le leo, tanga luenga le leo. Ia whapena fwoi le tāputapua, ima le tilo mai a le ministao le leo, ima tā upu nei. Wa le mea tonu wale nā. Ne whesiri tangata, e tusa pe e ono, pe se furu ono, O tau si sila fo ieng. A mai nisi morianga, e tolu se lau morianga. A o morianga la vai tas. Nea lai ona ta ua le tula fonolo, o le representative charge. O le soli tula fono lava o lae, e manatu, o le sa soli tula fono. O le tula fono e tasi, a tuu in legal terms, e wha atolu se lau na sori le tula fono ala na e tasi. Na e sa wai morianga, a le lua se lau, tolu se lau, tasi le morianga, a e na tupu whawhia. O maua mai. Le wha mamna manga na, o isi mata upu na. A leo, o vatua le vaenga lea lo na wha, the article 4, or the principle 4, o le tātou whiangainga wha le wo.
Tātou te tangi mea New Zealand wale I lopo, o inga fasio kia kamale. O la lau munu ia. A eo. Ma salomia. Ai le o iei ni wha mau maunga. Mau tutu ma le alo ia. Na o New Zealand me whai o na whai ale mele na. Iana leo wha apitoa. Wa uma o na o wina wha apitoa I au wala wha isu su engana. A whai lau wa paso le tātou hu I malo. Ma tātou wasengo leo I lato fu I sa ilinga. Ele me whai no whai. They have to ask outside assistance of those special experts in terms of forensic investigation for help. I say, because we can't have this case an unsolved case. And a person lost his life. I ought to tangata. Ale whai mai, popole foi le nā mea. Awa muta I le susuenga, ale leo wa umaina. Ale ase tali, mō matua, whaavau o uso matua whawhine ma ainga poto le nu. E ona I le tamuititi lea. We have to bring some closure. E te tau o le tāpuni le case lea pe a o mana solve. A le whana vilawe. E I tangata e mumusu e watu. Mumusu e whisiringia New Zealand. I leisi vaenga lea le tātou whea ngainga. O loo whaatalitali mai ei pe a whai tātou te mana o mia. Ma whaatangisia lea whisoswani. So you see, ladies and gentlemen, my dear fellow Samoans all over the country and all over the world, ele o iai se whaatangisia ma se talo sanga. Mō lea whisoswani. No, mai lea I le principle or article 5, nona lima. O vaenga titele nei sa o oto mai na ia manino ai ma malama le atunu. Nai ta mafo mtila mato. I must avoid far now light. What are the principles and articles of the friendship treaty or the treaty of friendship between New Zealand and Samoa? When was it signed and where was it signed? Sa di whanginga ia pia le asumumu o kuso. Na for me, New Zealand can represent Samoa on international stage and affairs. A whai wa pisitele te tai o le atunu o Samoa. Wa le aiso lato sui e whai ma fufonga tau moli o Samoa I se fono tele whaavao malo e whaia I whafo mai o Samoa. E mawhai o na talo sanga mai Samoa I le pale mia o New Zealand po sana minsta po o le kovana foi wa le kovana I o le suiva ai o le nao King Salesa I to tono o New Zealand e. E mawhai la na o minsta na maave le tau ave le ingo Samoa I fono tanga te tele na o lana ngā ruenga fo'i a lana whailau tusi. O le tusia a toa o le lipoti o le nāwhontanga ma mata upuna lotea. A taunu o mai I New Zealand. Ia, o na lafo a toa leo le lipoti le nā. I le mālo Samoa. Nāna ia a ea. Ia, o le Article 6. Any country can immediately terminate this agreement or this treaty, friendship agreement at any time. O le wingo le mele nā,
o tai pia o se whenga inga fo lele o se employment contract. Pa o se whenga inga whaale tula whono e pui ai i a ngā ruenga. O e ona le ngā ruenga ma ua le apalai atu le ngā ruenga. Le la ua umana saidia le tā whenga inga. O le a o whai ngā ruenga mo o e. I lalo ai e inga nei. Ai i le whai unga lava. O lo iei mata upulna. A o le teimi wa mana o le si vaianga le pati. Or any party can terminate that agreement or a contract. No winga lava peala e mana o sa mo wole heuri wala vanga. Le almi lo ke so o le mata upole treaty of friendship or friendship treaty. Ai si vava ai I kou me whai amako. E lale ia tau ia Samoa. E kipi moku ai so se teimi. So se aso. Ia ma wha mausari loa ule o toi se tātou whengainga. And the reason why I say this is because there have so many things, issues, matters that rises between the years of our friendship and our relationship with New Zealand. And it seems like e matua le angwa New Zealand ka ko me fa I tilo fo tato sit seni ma me len tupu mai len tu lai mai nei la FEB se lau marus fu ma le lua na mai ai le fai unga ale Privy Council of Peletani o tato tal no so o le nam ta upu ma o manino fo I au fala o tato o e na fa na nau le na vai tau la FEB se lau luos fu ma le fa se yo la FEB se lau fas fu ma riba e leo tātou o tangata New Zealand, o tātou o tangata moni o Peletania. British subjects. Talofa whawhawina tanielu. O lo mātou whaalongolongo atu I papa toi toi, manuia le poroklame mo le fiafa after 11 so se fina. Sai whangaloa, Niko. A talo fatu mautou ma lava leo lo anga I mailunga. Shell tātou poroklame I woma a inga o uso matua whawhine. Ea ina I mwhai una malama I le tāpedanga fo I mameo lo tau mwhai e whamanino mo le tātou tunu. E mawai lo malama. Ea. Po le alea mea. Ea. A o lela. Pato a moa bai nei. Ia le tātou Citizen lea. A o le tau mai e tua malisi ato maa. A o le amatal tātou porkalame le uli nei. Sa moa ele mawhasota inga mele fionga le tamaitai whaipule. Sa veo fo minstai le whainga maloa le leipa. Le ana se ima vai atu nei. The Honourable Member of Parliament, Miss Carmel Sepuloni. Le issue le na batala no hai. Lea le alo tea I te tonu o le fono o le Parliament I se teimi la tamai. Lea le ngana whai nei le tātou Citizen lea. E eilo le ngā. Mwhai ai o na malanga mai o tātou mātua e au noma se visa. Mwhai ai na o tātou mātua. E whai tong fitinga, I le whale mai, ma tala lātou vai, tā o oto I le whale mai, whai ta o tonga, e au noa ma se tongi. Lesi vaenga tā ua le Citizen lea. E ui, e le maua atoa le superannuation po le pension, a o lea e mawhai ona e apalai mo le mea e ta o le whaamrianga o le emergency benefit. Emergency benefit la le na. Ia e le vā o le tolu se lau valu se furu ma le wha se lau lua se furu ta la. At least, o le nai maua se mea I le vai aso. Mo I la tau nei. A o le ato maa le tau mai tua. O le matua ma mawhara. O le ato maa o le leanga vaa I le full pension or the full superannuation. Aisea,
Langa o le ta oto i le tula fono lea. E se fulu tau sanga. E te nofo ai New Zealand ma umia lau Citizen. Whaato a mawhai lea o na anga baa e te apalai ma tālu sanga ina. Le full pensiona po le full superannuity. Full pension and full, entitled to full. You have to be here at least 10 years. O le saunoanga la le fionga le tamaita ai whaipulea nei. O le mata upulea, e te tau o na whaatu la whanoina. Ma o leo le a ngā lulue ai nei, ma isi whaipulea o le leipa, pe o na iaia le tamaita ia le maunga so Senelidia. Whapena fo i le whaipule umalawa le leipa, whatasi ai malea e nao na ia le pili lea. The Honourable Te Anau Tuyono, Pati Umar Green. Le ala nau te whamalulua tuai Samoa le fui na whamau lalo mai ia le te maitai. Whaipule. Ona ele iai i tā penanga a le national-led government pe ona iai le act male New Zealand First. Ona winga lala o whamtalanga, e tu la fwa i le tu la fono le nei, pasia ai te le lona siu sa te tau o le whapi. O siu le nā, e tau o le whapi. Ina ia anga waa uma i la tau nei le whātarau le vai tau lea, leo o maua la tau Citizen. Ma ave e sea le se fulu tau sanga e te Citizen iai. Ona maua la ia leo lau pension. Lea la, whamalulu atu Samoa, a ngai olo iai le whaituto olo matala mo i tātou. Whaile tau sanga, ale tina ma le tama, wa umana whaile Citizen. Ina ia o e whai le emergency benefit. A mai le toina, a vile whalmai. A mana e whale tau tonga, whai le tau tonga. A tau tonga e o lai, ele o tau tonga e. Ele e pipiri, e ima pe e le maka. Noi, ta ua i ale mea le nā. O le au ngā o le tala no atu ma ta upule nei. Ina ia nofo silafia ma malmala maila ia leo le atunu. O lea la, ua polomisi mai ia le fionga i le tamaita i whaipule ia Honourable Carmel Sipoloni. She will raise the issue with other Labour caucus members. Whaafale tui o le leipa ma ona whaipule uma. Whaapena fo i le whaafale tui o le Greens. Mai o le ālanga, langa fo i le mata upule nei. Ina ia manmalamba ia le sunga ia David Seymour. Whapena fo i wasa mana ia Winston Peters. Ta ua le nā o le mea ua o ne iai. O lona winga, e toi tā pena lesi tula fono. There has to be a legislation to allow these people for the special period of time that they were born. Dawa man whaatino mai le se lau lusu whaase o le a FEB se lau lua whaase o le a FEB se lau Faiva. E mafua se ase le whinaunga le nei. Le anga fo i tātou te le iloa le mea olo i eile whinangalo le atua. Le langi whaasino i nei o tātou ta māma tina mātua i le ua whaamni ina nei i le maua o latu Citizen. O le ua o le evelisi po le average 75 years old. Average of life expectancy. Ia tō te le aile au. I le maua le valu se fulu ma le valu se fulu mon tup. Ia. La le nā. O tau mawhai ai tū lei. Ma wha vave pēr. Ia le whinaunga. I le tū la whono lea. Ina ia vave ona pasia. Ia ma wha pēnā loa ona wha ta moe ai. Le pensiona.
Ia whapea fo i le super ana wata ona i o tātou ta matina mātua. Ia ole popole, o le stala mawhai le tāro sanga ma le. Awa o le o i lo nei, o lala e lai ta pena le tūlafono. Nai maua le emergency benefit. Ta ua le na. O no mai lea i le vaenga muli o le article lea lona fitu o le saini o le whiangainga. I le vao te tai o le malo o Samoa. Article 7 was the signing of the official memorandum and the Treaty of Waitangi Articles. Saini aila ia lea i lea sabua mua o aukuso a whiwsalau onos fulmalelua na tātou tūtō tasi ai. E le hai komisi o New Zealand i te tono a pia Samoa i le nā mai tau le sunga a J.B. Wright. A o le sui o Samoa na sainia le whiangainga lea o le whainga wō i le wāo New Zealand ma Samoa. O le whionga i a whiambe ma tā awha whamui nā mulinu le lua. Le tua a lea o le whionga te mai tai Parliamentary le teimile nei. Le whionga i a whiambe, sa whapito i a whiambe, Dr. Naomi ma tā awha whamui nā mulinu Ia. Ai ile tausanga lava lea. Tausanga lava le nā, ia au kuso. Umana sei ni le whiangainga. Ai whanau mai ei loa, ma le tato penga o tātou, whaato pelau ei loa ma tātou. Maldun, mana loia, loia siri le nāwai tau, le kovana, le Parliamentary o New Zealand. Lea sa tuli ina i tātou i teifau. O atulo i Samoa tangata nei. O le loia la na teita i atua le whainga malanga le nā. Tangata e swawhai a J.K. McClay. O tuloa, saini lo ma le whengainga le nā, a saini e sto ina o Parliamentary le vai taimi le nā. Le whionga le toto oli i ato filau eti a le sana o le Parliamentary o Samoa. Le mea lale nā lena tātou whitahi lava ma ona ole le tuu i nā tua se teipi vai nā ngawaku au. Le au malanga lea, ma le loia lea mai New Zealand, ma le dun ma le whenga malo New Zealand, tope tātou i o, kalua, soa, apakaki, tike i o wailo ma tātou, wa tātou māliria i loa. Lea abe esil tātou Citizen. Mea lale nā. Na whanau mai ai male mata upu le tau o le Protocol Act na seindia le whengainga le nā e le aso luas fulma le tasio au kuso a FEB salau valus fulma le lua. The Protocol Act o lona winga o i latou umalava sai tu tonu o New Zealand mai ta maiti se i o i tangata mātutua. Na iai to tonu o New Zealand pe whatoa e tau nuu mai le mlai valele. Ka ta e tau nuu mai le mlai valele. E tau nuu mai lo i nei. Amata atu le aso luas fulu ma le tasi o kuso se i o le aso se fulu ma le wha o setema. Citizeni umalawa. Apalaya citizeni loa. Every Samoan that was in New Zealand on that day, when the Protocol Act 1982 was signed on the 21st of August, we all became citizens. Tina maitanga na asiasi mai i New Zealand ma le wha moe e ola aila na pepe. Ia ma maua ilo no whamau. Tau nuu mai, e maua e wha malona no whamau.
au taalo, au lakapi, au soka Samoa na taunu umai le teimile na whaamanuia ina umalawa ili Citizen. Yo, ta maiti a onga mai Samoa, so se Samoa, ona umai le I ina. Tātou te le toi anga waa I seisi mea pei o na whaatonu mai, I le whaai unga o le whaamsinonga o le Privy Council I Peletania. O na o le talitonunga o New Zealand. Ma le malo o New Zealand. O le mea leo le atupu, o le ale intanga te nonofo I Samoa. O le asau soli uma Samoa. Ia ele se fo I le matenga sa I le fale o le mautafono ma le Parliamentary o New Zealand la tau I le nawa I tau. Protecting their wealth and health and also their best interest. Puinga o me sili o na tau ama wha tau aina. O le tamao ainga o le neia tunu uma na tangata malona si o manga. La leo ngā nā lai o na whaatuto tasi Samoa. Ai le ein tangata e tautuaina le malo, mani tangata e tutoe ai. Ta upu ta uole nā. Nona winga na uma mai lo le whai unga na whia. I le awhe, iwa se lau balusful ma le lua I lontona I Peletania. Tangata uma na whana nau I le awhe, iwa se lau luasful ma le whasa yo o le aso mua mua. O te sema. Awhe iwa se lau whasful ma le iwa. O Citizen uma alo na winga oka. Le atu nuu I nā te le I le nawa I tau ma le sausori. I ma le tō tele o tangata ia na ti poti atu. Au tangata la na ti poti atu. New Zealand as a country knew very well that mass deportation was illegal. E whaasori tu la whono le mere na. Nena ama tuele tu o tele o tātou ma wha ki ea kuru ki kaka. Ma le uro whaisaka. E matau tia. Ia le na. E whaaftai I le tua. Leo o toi whaasinoala. Ma longo atu ia le mautawhanu ma le Parliamentary o New Zealand. E tau wala tu I o tātou tua whaafile mauso ia Pasifika ma Samoa. Leo o loto loto ia I tonu ia vave o na mo mai se tali. Whātū le lafo, whau le tu la fono. O wala tu la fono le patino I le vaenga lea o le Department of Internal Affairs. Whātasi ai ma le Ministry of Social Development. Ia le na. Ia, o le tala atu le nā I le tāua tele ma le malamalama fu o le tātou tunu I lea whiangainga wha le wo. O le whiangainga fo I lea. Lea o lo mwhai o na maua tuai I a whesosoani tautupe. Grants. E le toi tongia mai. Masani I fo o na amatu ia le tele o le whesosoani I lea vai teimi, ma lea vai teimi, e whesosoani le tamau ainga o Samoa. Ia, whapena fo I isi ati nae I whaatoanga, whainga Faiva, ia, whapea fo ia le tūlanga o whamsinonga, ia maise o ngā ruenga ale mā lo Samoa. Ka ua le na tātou o e tāle peselea. Ia, ona sa ili leo se avanua. Tātou te talanoa atuai I le sui o le tātou whaletawale. Le Henderson Cars, le tamaitai I a ati I se teimi
lata mai se walu e su e mai. Puni mai le puni ala a whaafifia mo oi na ua ngā Gagaifo Faiva. O le rei aso ia whapena fwoi o na whatalo whatuai. I le sunga le whaafengainga ia la le peteru, ma le whalitu ia vini, ma le malu o le haingari. I whapefo i le tātou a whaili lau i lo le puni ala whatalo whatu le whiunga whapureai. Le whiunga la loli ia whapureai semi ia whapefo i. Ia le whaletua ia sene male a ingari i le ia o uri. I Samoa, talua i ule fia poto ma le fia i loa. Samoa, lo tafa ava elena, ele o le tino. Samoa ina ia pule he matai aua olo na sua faua vaerua ia tauna na fua le tetea ai mani no lava o le mata o le vai o le a ano moni ua le toi ai ni matai. Se ona fili fili sui o le fono sili ina ua malo le leilo a ingilisi o isi fo iwa popoto i le ingilisi ai le ai o se fa auta uta pele o tafa ingata e alona i
mani e la umpele mo ni o lo alo fa wa fa siri siri saula te ne Samoa se e tau tino mai pe e te alo fa e a pele ai ina ne io tawanau una e lo ma fau fau ai le tawane ai I tai se fata tau au e le lo fae ua so na fai fualava o maona o iloina e mano malo se ta si tangata I lea o te tui atu funa e o le fai te toa a tonu e te tala ina mai dia I so alofa ei o se vai puna e manino lo te patu I si o tino ai le tawane ai I tai no ino ino ai ui lea o le pa'u I le pa'u uala I ona o walu atu alofa anga le teine Samoa pele I si o fatu au e le alofa e ua sona fai fualava o umaona o iloaina e manu malo se te si tangata ai ui lea o te tui atu funa e o le fai te toa a tonu e te tala ina mai dia I so alofa Alo e whaafonga le tautua mo oil si ufonga o Samoa, le meni o Samoa. Sfuli mei vatolu a moe au kelani ma le iatau o savea I le nei fo I a strofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva alo fini mo le atunu. Ma alo le ngā lue o leo ua awhatonu lava le itu lai lima. Ma lulu atu o le mawasi tātou fsota inga ma le tamaita ia ati moi le tātou whalata wale le Henderson Cars. Ia a ien wha moe ma wasa isi talanoanga I le aso atai ao ma le aso tōna I ai mawhai ona e wala au iai le lātou telefoni e le aise tongi o walsalau fitu tasi o walsalau fitu tasi ia leo le nā ia mwhai ona e asi iai le lātou lotoa se lau iwa sifuma le whā po le tasi iwa whā Cavendish Drive I nai papatoetoe I Manukau. Se lau I wha Cavendish Drive I Manukau. Watu le wha mai senga fo I le rei aso I lo tātou ainga ia ma le tāwhatolu fo I o le tātou vānu nofo ai. Ma le swafa o le matai o le tama le fale tono o mauta mo le malai vai alai vai moso. I le mawai o le tala whanonoa, I le tukmalo ai, o le fionga I le tama le fale. I amatai a talauta la auli. O le nofo lea, o le I tu pai ma le ulu matua fo I lea. O suli tau mataia ali popu patu poito marif mispus ya bomoli tuai ia le fa mai senga mai se foi o fa mafan fananga I lo tanto ainga tafai fia o New Zealand fa pena foi
I tātou ainga I le motutele I sa la whai matu mua ono le wala aupa ia le tua. Ia, I lo tātou te mā. Ia, o le tonu e se tai au. Ia, na whapena fo leo na whailo le whangatia. Ia, le tulanga o sauninga whale ainga. Ia, mai se fo I toe sauninga. O le tātou te mā. Le tama le whale, le sunga I le mataia. La auli talauta. Ia. Tinao le ainga ma le whanau whanoloa. Le tātou ainga poto poto sa pito ma le ifi. Sa matai a. Suli foi o matai a. Leas yulangi. Ia ma suli foi o matai a wile wha. Tausi. E to o e wha o whaleata. Awa une mamanu le leua ulu maale. Ia, e se teimi. Wha ilo fo I leo o le tulanga o fuafuanga alualu mamau mo to e sauninga o le tātou te maa. Awhi fo I o iai nisi o ainga a mese fo I o whala papatonga o lo o fitia I le au pongisao no le wala au po ia le tua I le nei aso ma le nei auli ia ma le nei vai aso atoa moli atu wha maisenga ia ma wha mawhanwhananga I le pa ia mawalunga o nuu a inga a fiu anga I tu malo whala papatonga ia ma Samoa I ona tulanga mau pue I tawhai fia ia le ngate New Zealand nei o Samoa ia wha pena fo I so se atunu o le langi. Patalo fa pitoa I la utina anti whaala lave afa masanga poe la ulu ia ma le tua fine fo I Yvonne ia wha pia fo le tumai tai o Siobhan. Patalo fa tu le tapu inga a le tātou tina pele I Samoa le ulua I alii so alo la whaitele fa pale mata o le alofa lavea. Ia, la fui whanongolongo mai, ma tapua I mai si o mātou ainga I mota. Ia, tatalo whatu fo I le whilo inga o tātou ainga sale pātū. E tonu o vai alam vai moso. Ia, e tā vua tele. Le soala upule. E le anga o leva ona no nofo suli. O matai a paito maleifi patu mispus. Le il tangata le tala no atu. Ia lea so na fai solo is tangata. Le swafa ta ua tele o le tātou ainga. Swaf patu. Ioi. O le whilo inga la lea ua mai ona fai o le so le pule lea so teo. Anafi. Ia. Tāru si I le lofo ma le anga leo le tua. I le whilo inga mulimbuli. I le astona nei. Suli ma whio I uma o le tātou ainga. Ai mai se suli patino lava. Le a paito maleifi. Mataia patu mispus. Ya. Nanu vio tu Faiva. Wa leo fatu nei. El tangata fatu ese. Ma fatau te ile ainga. Tato wolfam snonga. Pa wala nao le mea tau e mawai o mea sa sao ilo tato no nofo. Ma lo tato vata ngata. I masa ili lopo ai e pūlere mea. Eo. Ai suri wha vai o le tato wa miu. Ma le swafa ta ua o le tato wa inga. Tato ua tala peselea. Wha mri atu wai le. Ma nawa ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu Samoa tātou o mailoa o koka le kele o mau kusi o ke mga o kāku kalangoa e me sel kusi le anga pai le pomu le asor nafi HRPP seeks to remove the Prime Minister
I don't know. Now no papa ia fo le ele fai ungo le tatou por kalambe le aso de nafi. Ai vai la ia. Ai no fo nei ma tue ma fo fau ia. O le matau ma le maunu lea. Wa le vana taatia i le onga sami lea. A oaina tongia le matau le ilalo. Tongi ele sunga ele la auli ya le mari atoa. O le maunu na tui o iluma o fiame. Pēten loto balie e te wha ma vai. Alo ia. Ma le loto fua teifu. Ai tongi le si maunu le iluma o tuila epa. And you saw what happened. Tuila epa took the bait. Tuila epa has taken the bait. Lale wingo le tala le na. Tango lo ia tuila epa. Wa tongi atu le maunu iluma o fia mea embale tumai tai pare mia. Ina ia file mu malana fa mabainga. Ai le papa ai sea. Musu. Ale o tongi atu lo iluma o tuila epa. A apa i wholo matule epa whamailoa. O le teimi mua le nei. Wa whafonga i Samoa. O sao no tule epa na te lango ina la uli ma le vaenga o le fast leo lo iai. I le ave i na atu o le mata upu. I le whafonga fitalai male ofisa o whaamasinonga. Wa te tau o na whaamawai. Matula i ese le sunga le fionga le tamai tai parimia, male tofinga parimia. Whaatasi ai male nfoa o le parimene. O le winga le nā. Le ea se mea se au te le i whaamatala i nātu le lava yaso, male neiba yaso leo o mai le awhiawhia nafi. Ai, aina lo male mātau. Aina lo mana matau. Alane me le utule mai nei. This is it. And I'm going to read this and translate and pick and choose some of the contents of this letter. Lena whaila nafi. Ele whaam sinonga mawalunga. This was filed in the Supreme Court yesterday. HRPP leader, Tula Epa Sailele Malia Lingoi, seeks to remove the Prime Minister. Wa whaila le tangi le fionga le te tai o le tuangai, ina male HRPP, ina ia whaatea ese, le tamai tai pale mia, ma le tofinga Parliamentary, whaatasi ai malona no foa i tu tonu le Parliament, o no winga. O le alui lalo, koe whaiwhinga paroka. The opposition party has filed a motion in the Supreme Court asking for a veteran parliament for le tofanga. Fia me Naomi Matafa to vacate her seat as the Prime Minister, claiming she only commands the confidence of the minority. Mautui nātu fo I mare nei tangi. Ia mawhaatu o tuai ma le lafu. Wa mea umana le walwatu I le whaila ina o le motion le nei. E taua nā lo ese malona fua. Wha vanga le fua. Wha pena fo I male tofinga Parliamentary. Awa wa le mawhai o le whaatu o tuai ina o ia. Ele pati atoa o le whaatu o tuai le atua Samoa o tasi. Ua na o se baenga to o titi. No. The statement claim filed before the courts on the 13th of February 2025 that the Human Rights Protection Party sought several orders from the court, including the vacation of the Prime Minister's office. Ole baenga le nei. Na whaile le aso sfurma le tolu o Februari lua fe lu sfurma le lima. Nana wingo le aso lauke.
o le tau mawhainga lea, a le teitai o le itua ngai, whaatasi ei ma le pāti e pui ai a tau o tangata. Ma avatu ai maisi, talo sanga i se polo inga, e tele polo inga lea mai i le mera. Ma i se polo inga ale whaamsinonga, ina ia mawhai ai, o na whaavanga vanga ma whaavanoa na fōa, o le tūmalo, whaatasi ai male to finga o le panemia. The opposition alleges that FEB's decision to continue in the position of Prime Minister under Article 66, Bracket 2 of the Constitution may now take place. Nea wa mai lalo le tula whanu. O le vaenga onu sfuma le ono pui lua. O le whawai. O le tofinga. Ua te tau ona whaatino. Le whaate ese mai le tofinga pandemia. The grounds advanced by the HRPP refer to the Supreme Court having the jurisdiction to uphold the Constitution. O lea olo au maia, ele HRPP, le mata upule nei le whaamsinonga mawalunga. Ona nā le pau lea, o le tōtino, e mawhaia o na whaia ni whai unga e pui ai le whaavae o Samoa. And also argued that Article 32, Bracket 2, Bracket A, requires that the Member of Parliament appointed as the Prime Minister commands the confidence of majority of MPs. However, since 21 of January 2025, FEB as the Prime Minister no longer commands the confidence and full support of 35 MPs who compromises the FAST party, the ruling party in government. O lea fo if we know what to le epa whatasi ei ma le vaenga le HRPP sila i le whawai pui whawai vaenga tolus fulma le lua pui a o lo whape mai ai e te tau i le whaipule ua filifilia e a vea ma palemia ona ia u mia le lango a toa ma le whaatua tuanga a toa lava mo lana vaenga o loo taitai ai ma avea ai o se palemia. A whonga whale. E o mai lea solus fuba le lima o le masino Januari. Wale o toi ai se whaatua tuanga a le pati a toa e tolus fuba le lima i le tamaitai palemia. Ia fia me. Ma o le ala la lea. Wale whaatutua i nā i e whaipule tō tolus fulma le lima. Le nofua inga, ma le saufa inga, a le tamai tai pālemia, le tofinga pālemia. E tō tele tangata, o lo o le isi tū. The evidence to support the grounds cited interviews on social media by FAST members and former cabinet ministers, namely Mulipola and Rosa Mulio'o, on the 24th January 2025, and Toelupe Pomulinuku Onsemo on 28th January 2025. Ma o iolo ye le fa maoninga, ua iloa ai, e le o toi fa tuaina, fia me e aveo se palemia, e a fua mai fa talanoanga ia na whaia, i lunga o le social media, le tātou lua i whaatalanoanga lava le nā, a lei atau o savea ma le fionga le tamaitai, whaipule, ia Mulipola, ana Rosa, ale. Morio. Na whaia le nā whaatalanoanga i lea sa luas fuma le whao Januari, lua afe luas fuma le lima, so o mai ai, ma le whaatalanoanga ma le ali isa avea fo i ma minister, ia Toelupe Pomulinuku Onsemo, i lea so luas fuma le valu Januari, lua afe luas fuma le lima, i lunga o le Polokalame, a le Blue TV, a le Sunga Asiata. Lua Polokalame ia wa au mai i,
Le na whai ei whaatal nonga ia. Le ngā ngai fo Faiva, ma le tano ava. Ia ma le Blue TV. A le sunga ia siata, ma le fionga le ngaftasi ia fui maono anai, Martin anai. According to HRPP, the interviews confirmed that the FAST Party had lost confidence and trust in the leadership of FEB as leader and prime minister, and that they had voted her out of the FAST Party. Mai whaatalatala noanga na, a sui whai pule nei e to lua ia mulipola, ma toi lupe. Ua matua i atangia ma wha maonia mai ai. Le toi wha tua ina, o le tamaitai e avea ma palemia, ma o le ala fo i lea. Ua wha te ai ma lona to finga, ia po o ia fo i o se sui a wai, mai i le pāti o le FAST. The opposition also cited press conferences by the leaders of FAST, Laudio Maliatole, Water Schmidt, and members including Ale Vena Ale on the 4th and the 6th of February 2025. Na ofo isi whaatala noanga na whaia le te taima le te whono. Ale whaatutua le tua Samoa utasi le sunga Laudio Maliatoa, Ale Vena, ia whapea foi na whaatino I lungo le sofa ma le sono February luas fulma le lima. Olo o atangia I foi I. Le toe mana o mia o le tamaitai I to tonu o le pāti o le FAST. O le foi ua tala no mai. The HRPP pointed out that the Prime Minister's loss of command of the confidence of a majority of MPs means that no MP, no member of Parliament is in a position to command the 53 members of Parliament given the current political grouping. O le foi la o lo manino le lei. O le whaatuatua ina o le tamaitai pāle mia e lana lava pāti e tō tōru sifuma lima. E le mwhaifoi la o na iei se whaatuatuanga a le maota atoa e pūlea ma whaavea ai mataitai o le maota e le whaafoi ina o le lima sifuma le tolu whaipule uma o le maota. In addition, the party said this has a direct negative impact on the proper functioning of Parliament, particularly on the work of parliamentary select committees. Mai, o lea foi ua toe whaapopo mai I ai, ma le whinaunga, a le HRPP pe atilutilo I ai, ua matua ma lepe ai, mai ua le au ngā ai, o na whaatino ngā ruenga whaapalemene, ai maise, o komiti whaapalemene, ma lātou ngā ruenga e te tau o na whaatino. Ai maise, o le pasieina, o le tala o le tupe. The upcoming appropriation bill and the budget. O tō se sila mele no whaatuene. Le mea ta o le standstill stationary status of Parliament of Samoa. Tua se I le tauwhi, nofo mai le paramia malana vaenga. Nofo ma whaatalitali atu malanga au vai atu ia lauri. Nofo ma tapiri mai maleili o sailele, o tulepa. The stationary status, meaning nothing is moving. Ya imi se me to mi noi e tasi. Le alu iluma le sautua le alu, au tafa le alu ele oso dungale. Yo le puno ulalo. Le imi se me tasi na toe. O le mea matau tia le na. A o le ala le me fai le tunu. Na o le nofo, ma wha longo, ma mata matatu. Pea nofo ia tu lava yaso mene vaso. A waiting game.
Pe o le pusi fo le o no fatal tali le walu le isu mo la fi mai le pu mo fatal tali ya la ya. No foi na le pusi fia moe fia ai ya le pusi ala e alu ale isu mo tonu o le pu ko sa ko ki remember la ngo fo ma pusi cat i ngwe. Ya sa lo la ulia kongi mai mal mole ma ungu fo le. Denala Now, turning to the Speaker, the HRPP said on the 21st of January 2025, he did not entertain a vote of confidence. Therefore, no vote of confidence took place. Tua umana matalino nei mo le fionga. Ile fonftalai mo le faitula. Laltala no lo le yale mele la fai. Ele ai ma se pomu e pa ile aso na. No sui ele fon. Fa mai na la lotu o foi lo mana to fontanga foi le komisi le parlemene. E FEB ma tu le pa. Fa ta oto mai ai fu fanga. O fontanga le parlemene usul ni to sanga to mal kalena. A luenga fa parlemene. Au se upul foi mai e lo tu lo fai se fai unga. E winga le tusi ala auli ma le fast. Wa umana saini umai tangata e fate a fia me Malaysi to lima. Yo me la na ale loto I fale o vaenga fa fai la to ia ma la to fa fale tui. E rea o mai e tono le parlemene. Toe sau no mai ma le fionga le fonftelai. I do not have the jurisdiction and the authority to vacate or remove these people from their seats in Parliament. Ele iso na malusi anga. E mawhai ona I whai se whai unga e wha vanga no fo I la nei. Mai to tono le mau te whanu mo le Parliament. That the Prime Minister of FEB, the Speaker Pali Ian Lauli, as the leader of FAST, have not resolved the impasse either by resigning, moving a motion for a vote of no confidence to take place in Parliament. Lala foi lalena, na te le tu ina tu il fonf te laise avanoa. Ya la uli, male fa tu le tu Samoa o tasi. E fa tu la ise la foi to ton wole monta I lona fonutanga mua o le lua felus fulima. Fa tu ise la fo, o le ise fa tu tuanga. Male fa te aina la o le fionga le tumaita I parmia. He didn't allow that. The Speaker did not allow that to happen. Na te le I whaatanga ina se mea whapena I to tonu lan fono male parliament. Did not take place. Sawe lo malvanga mulmuli. That it is the public interest to uphold the Constitution and safeguard the integrity of Parliament by holding the Prime Minister and the government of the day accountable for the people, and in compliance with the Constitution, the laws of Samoa, and the rule of law. Leanga ua langalanga langono tangata mo mawalunga le fia I loa moni tangata la ele mea le tupu. A o fea o iai le whaamsinonga nā te puipuia ma whaia le whai unga. O le whaavai o le atunu. O aila, o le upule accountability. If you fear, take the credit, but no one wants to be accountable. E ta ua ngā ina matali mai, pe a whai wa tua ina, I se whai unga wa whai. Whea o iai. Where is the Constitution? Where's the laws? Where is the rule of law in Samoa? Fesili nā le o toi saua I. Le alai no whai atu vasolin tene. Whea ele vea o iai ngā mea o le rule of law. Le ala o le tūlafonu wa le vanga pēle maka. Whea o iai, the infamous statement, no one is above the law. Wa le mea leo o tōsi sila tune iai. E whauninga mai ua le toi mana o le tamai ta e alu ese mai mana na fua.
But I think she was trying to do a timing frame or buying time. E whai eisa na saunuanga, wha vai tonu le mauta ma le Parliamentary. So we're all going to watch. La tātou tilo ma mata. Po le a le mea lea o tupu mai. O le a tupu I le a sofono. Mai aso lea. Oh. You know? The first respondent in the proceeding is the Attorney General, the Prime Minister and her cabinet. The second respondent is the Fast Party, by Lauli, led by Lauli, and the Speaker is the third respondent. Yalela wa mai tusi la lea tu le epa leo o mana whaila nei il whamsinonga mawalunga. Abelesi tusi ana ele te maitai loia sili. Abe lesi tali. Whaila lesi tusi mo le te maitai pāle mia malana kāpeneta. O lesi o tu I nātu I le teitai o le pāti o le whatutua I le atua Samoa. O tas. Ea mara tusi muri. O tu I nātu nei I a ao o le whangaftalai. He has the jurisdiction to actually ask for interpretation of 141 and 142. The interpretation of who? The interpretation of the courts, the Supreme Court. Anyway, ne tala mai wa alo fanga fo I le whangaftalai. Ma whape mai ele o sono tiute mai le ai se marusi anga I te ia, na te whai ai le mele. Tātou no nofo ma wha tali, pe o le wha tali ele I sumu fo I lea. Pe aru ese e le pusi mai runga o lona pū. Po le wha tali ele pusi. Po le a ele te mi toi ongo mai I whafo le uru o le I sumu. Ole me matau tia lea langa tele lava tangata e tala no mai tau le matau puna nei ai au te whai atu ai ono sa te ise te mi matala no ai fo male fionga ile te mai tai whai pule sa a vea ma minista o le matanga luenga o anga whasotai ia ma le tufa ina o le manuia mo le tamau ainga o le tanu. Social work and income, the Ministry of Social Development, le fionga le te maitai, ia Honourable Carmel Sipoloti. O le ese senga le tu lai mai nei. O le tō tele o I tātou whatever nofo I New Zealand. Ai o manatu e o sa ili no manai le aulo ma le ario e Australia. Ai o atu e ese lava le whainga o tātou o leo atu I tusfolau o Citizenship New Zealand ma le tusfolau New Zealand. O pei a tātou o le whainga o ni a ea. Le mea le na. E o I a wanoa, o ngā luenga, o tongi, whape nā fōi, pēo ina e mai, ai te alu le fō mai. Le taunga tā. Po le ala mea o le mawhai e I whapea o na whaia tangata Australia. Ai au maila tangata Australia nei. O tātou leo tu New Zealand. E le mwhai no tātou apalai benefiti e mau I New Zealand. Community links. Ai a alu ul whare mai inga waba ai lea pe 5 afe, 4 afe le me. Ai a o le se sangala. The reciprocal treatment is unfair. Awa au mai tangata Australia nei. Nana mai atulo I leina e whai il benefiti. Iom, talia. O la komo soso karie ma au singo mai.
Ara wa vaku le mea, wa sao kuru peng fiki, aia o tātou la rea o Australia le mwhai. Ao mai nei, a mamai, e o le whare mai. E taunga o fi, e le tongia ni mea. A o na nai fi fo i a private doctors ma mea whapena. O te ofo u ia New Zealand, malano whainga malo. Wale mwhai ai o na whaatutusa. Le tau singa o tātou pe awa tu, ma le tau singa o i lātou pe atau nu mai tonu i. I ele malau whanua o Aotearoa. So, the reciprocal treatment of services for medical treatment benefits other services such as housing. A change in the foreign policy is a must. O swinga o tula fono fa vau malo, a muse la le ba le o New Zealand i le tamau a inga o tangata e wheta loloa i le ba lea. Pei o le tātou mawhtanga le amba ma New Zealand. E le whianga inga whare wo, o le matua ma i maunga arkai. Pea whalongorongo iei, te leo mea leanga e whai a kākou a le a kau ke. E sa o pisi. E kaunga e wha sa o le mea wala ngai te si le fia le le. O le mea le na o lea o lo tupu le taimi le nei. E tauna o iei se tala noanga male tamaitai o Carmen Sepuloni ia polo tamaitai foi. Ia polo se si foi o lauri ia o minsta ia nei. Wau le foi na ia tātou minsta tonu o ele finga winga la foi ia nei mata upu. O mata upu mātou tala noe langa le to tele ia na ia uso matua whawhine o lewa no i Australia. Ia wa mātutua. Ia. Wa mako kuanga i ko inga mga ilo makua. A o le taula o le tong fitinga o ngase ma mea whapena o le matuata unga tāla. Ia le wo usu i le pese fo le e ka e le pungi arawa. Ta lo whai a le ua toe riri mai fo i. A ta lo fatu le uso a le ota. A lo le seifo manuia ma lo fo ni malanga manuia whapea ka ika aiwa. Yo wa ngalo mai ia New Zealand ia na o e whaftai le tuolo bolo malosi ya hapena fo i ona na vai atu ia ele ke le su ia o mala wa miori e usi vai va fonga o tatu telefone e vai fanua. In this update, 3 Chinese Navy vessels have entered the Tasman Sea off Australia's coast. Defence Minister Judith Collins says this is the first time China sent such capable warships this far south. Our Defence Force is monitoring the vessels. They're about 280 kilometres east of Sydney. Collins says China has not advised us why the task group is there. She says the vessels have enormous strike power, and it's important everyone understands we don't live in a benign strategic environment. A species of fruit fly has been found on Auckland's North Shore in Birkdale after significant trapping efforts across the region. Biosecurity New Zealand says the single male oriental fruit fly is the same found in Papatoetoe. The Child Poverty Reduction Minister attributes stagnant progress to tough economic commitment to halve the rate by 2028. More than 143,000 children are estimated to be living in material hardship. But Louise Upston says a growing economy will start to help. Some families, the cost of living is still affecting them. The OCR drop yesterday takes a while for that to flow through and for families to really feel it. A New Zealand-born teen threatened with deportation has mixed emotions now he's allowed to stay in the country.
Dharman Kumar faced deportation with his long-time overstay appearance to India, a country he'd never visited. Associate Immigration Minister Chris Pink has granted the 18-year-old a resident visa, but ordering his parents to leave immediately. Kumar's lawyer, Alistair McClymont, says they're unlikely to be forced out anytime soon. Usually, Immigration New Zealand are pretty good in talking to people in this sort of situation and trying to negotiate a voluntary departure. That's news. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O wenga Solomona ele toi fo I mai o le langi wa le lea o le pesele nei e wa lofa toa I le atali ia Iosefa sai pa ia tawat o lofa anga malitina ia kamalita uso matua fafine ia mai se whanau mo le ainga ia manuia la malanga Letai ua sua toto Ua le fatisi sina ua fati malolo Tino e wanga ngase
sia foia la uno se mai agoto ole la male la sina ona uanga se toto olo upale uale so ua mochu sia la upaso ele faia sola to ai ano itai le falo Tanu pare alofa, ai li mai au tau toga, kuana vea ilo umama mau totoga. Motu le vai o le senga o ingalo fai Samoa, o le sa fai mapo. The golden ali se mare pesile na fa umatu ai le la au foile le fu la au le etina o se la au foile la au ina po se la au fa sai na pe o me yo la au fa sai da le va tu le ile tu ya golden ali is fa fi fianga so I fi loi o le uli o le fa ta fiti o ngā wenga. Ia, male ngā Gagaifo ai o Faiva o le tunu o I le nei fo I a strofi ma lo le ngā lue. Ma lo fai o le Faiva, ma lo le lava papale ma le ono sai, ia ma le tau atai, o tau lo o ilunga le ala tele le teimi le nei wa ngā I atu I le fale. Ia, fai maria lo sa, a wā fo I o le teimi le nei ua pisi ai lunga le awala. Ia, wa e wha ananati fo I ma ia wha tope tope e au fuanga fo le alualu mamau. Ia, kia oe na vea whafose I fua ilo wha tamala I lunga le ala tele. Ia ma ai fo I le sawa wha tūlanga ina I le tūla whono I so se mga ala o le atunu. Nei, a tātu tele I o le isi a tātu mata upuia. O ne ngalo I atu o le nā o tau nuu I a tātu le vai o le ola
ia tātou whale o loa masani i le maketi, ia ba le maunta i fungone, le whionga i le saole i atuala tau wātau pa utino, ma le whale tua i a peka, ma le a inga li i sfun ma le tolu, Lappington Road, i nai o Tara. Malo atu le whionga i saole i tuala, a pena fo i le whionga i le whale tua i a peka, ia mo le whaavanoina o le tātou maunta a wā ua masani eile atunu ia mahauto wa atu le tātou vai walu tau sanga le matua o le maketi le da. Whataro whatu fo i leisi tātou maketi une ngaru lau vai. Tua whine a Maria Nive ma le tumaitai a Mareta Sawanga i le Lewis Football le Lua, Templeton Place, Glendon, Manurewa. Ia, ma loa tu fo i le tautuaina le atunuu, Maria Nive, ia, ma le tamaitai a Mareta, Lewis Fululua, Templeton Place, i Glendon, Manurewa. Ia tātou se mai le si tātou maketi le i le Tasi Market, i le o ngā tutonu ngā le mū, o le taulanga whaatau i Mangele. Le tū lai te oso mai i le mele i le McDonald, ia, e te sauloa le whale loa, mua lawa i lo i tū tau matau. Ia, le whale loa le nā, o lo o iai le whionga. Ia, po le whatalinga fo, ia wha o le tane Peter a Silva, ia, ma le sunga i le whaifi au. Reverend Larry Tupai. Po le whionga fo, i le whaasina i a tole a foa. Larry Tupai i le bea. Tasi Market, mo e fo maisi a tātou o loa mai Samoa. Ia, whapea fo i a tau mafa mo le tātou o tinu. Ai tau alunga le tātou Grand Market, numero tasi. Triangle Road i nai Massey. Ia oi lau ma fo i tangata le nā fo i marketi alo maua ai le vai. Mo o tau umai le tūlangi lea i sifo. Ia, au ngā i le toto mawalunga. Au ngā tele i le ngase le suka. Ia whapea fo le toi wha le leia o tōtonga. O le whatunga o maleate. Damage liver and kidneys. Ia whapea nā fo i le toi. So sori atu le o i o so onga o ponaivi. Pea maua o le kamafo le ngungu. Ia. Gout. Fei gout, get out. Inu lo vai. No ia i lunga i nā. Ia whaatununga atoa. Ma le inu manga o le vai. Ma mea e au ngā i le vai. Ma mea o lo whai i le vai. Ia. Lau soifua malolo ina. Ia, tā ua le nā. Mo i tātou uma. O na o mai leo la tala noa. I le mata upu lea. Ua o iai ia le whai unga le wha amsinonga. Ma ua la fosalai i se tasi o li whaipule. O le pāle mene i te tonu o le mautafono. Le pāle mene o Samoa. Le sunga tui sa mau. Mau lolo ta vita a mosa. Mana tua fo i leo o wha maonia. Ia le soli tu la fono o le wha le mingau. Ma le wha aloalo. Ma le wha tau te e. I le wha tonunga le wha msinonga. Ioi, lea la, ua au mailei unga, ua wha mao nia le morianga. He's been charged and convicted of contempt of court. O ia lana whai mai e lua awhi tā la le sala, la tau maisi matai e tō tolu o la tau a whioanga. Ina mata upu lena mai nei, na sua i le au waa. Ia whenga, ina o la tau leo siu stai. I le polo inga le whamsinonga. E awane i toi whaatula i se ina. A inga ia o loo no fuia ele. E peo na whaatulu ina. Ma o loo tupu mai ele vevesi. Ia ai Peter Iane o lena ta ua le whamsinonga. Na fuia lava whaatulunga. Ale sunga ya amosa, ma i si fo i matai i si ni o le lato, mātutu o le
whaatolo ai tūpulanga ma tangata fo io e whaatino ia nisi o soli tulafono ma whaaleanga me tō tino. Lea la o au mai e loa ma le tali le whaamsinonga le masina le nte nei. Found him guilty. Ono leo si stai i le polo inga ale whaamsinonga. Mana tuala, e ese la le whaamsinonga ma le lafo sala leo o whai nei eleke. E le whaamsinonga i le soli tulafono contempt of court. Tātou no nofo la, ma whaatalitali. Po le ale me whai ia i le Parliamentary. Po le ale whaasalanga ale Parliamentary. Awa contempt of court. O lona winga e tau whao na whai. Leilo i longa whao i whaile select committee ale Parliamentary. O ambionga tau pulea. Ambionga. Ma sori ngā tula whono a sui whai pule. Yoi, e whapeta ngata au se mea la i titi le mea lea. E le o se mea la i titi. Langa o tangata nei e ola au whaitu la whono. And when you are convicted of breaking the laws and you are a lawmaker, it is a serious breach of trust and also a breach of parliamentarian privileges and also a contempt of Parliament. Now, if I used to it, yeah, well, I'm in Ireland. It is Pulitato. It is Pulitato. At Tau, it is form of delay. You must tassi for you on the mountain. It is like to on the party there. There, or mai le fongatia. E whaatu lai se lafu. E whai ai se loilonga. E se komiti wha pale mene. Yoi. Awa au titilo au iai. Au te whaanoa leanga. E leanga to o io le tofi o le tumalo. Le tofi o le pale mene. E iai fo i tonu o isi komiti wha Parliament. O i lātou fo i o lo whaia tu la wholo. Mō tangata umo le atunu. Male pui puinga o le saunga le mō. Le vāno nofo le lei. O le vātua oi. Le vāta puia. Ia ma le vāta ngata. Ia. Le lana e le no whaia tu. Sei tātou tilo pēa. Ia po le asisi whai unga le a whai iai. Ele se la ngona ma se nganga fo le whapea ia ta tau lava ona whaia se whaasalanga le Parliamentary. Ia te au, whai le mesau. Au o mātu le whaasalanga a le whaamsinonga maurunga. Ia po le whaamsinonga mauralo fo. Ia ona whapenala ia lea. Ona tilo le Parliamentary wa iai tu la fono le Parliamentary e a afia ai a mionga. Yoi. A sui fai pule I fafo mai o le Parliamentary. And they are the only ones that have the privilege, the parliamentary privilege, to make laws and to speak of any when they perform in the House of Parliament. Well, alfona le no foi atu so. Ile tala no antu le fionga le fong te lai. Ile ma fa sa ngai. Tau no to tanga I masila sila. To toa I tula fono o amionga fipule. Wa fo I le fipule na le no tusi atu ia. Ile la fo so o na tala. Fai tangata lau tele. Aleu te whai atu. La fotala ele mi ngao I le atunu ma le whaasau sili. Pa mawalunga. Ai ele me whai ona pui puia oe ma outou so sisi. Tono le mauta. Pa outou o mai fafo mai o le mauta. No.
pe a le whaia ni teu ina ia wha mahalosi ai le tula whono le nā. Le anga o lo ta oto le maunta, le wha alo le whaipure, e lisi whaipure. Ai sau fo ila i whafo. In the public domain, e tau na wha alo i tangata lau tele, ma so tangata. A wā a whai o le whainga le nā. E te wha māwo lunga ma la lafo ni tala, wala o tala le na whai le whionga whangwhtalai. E tu wai atu, ia leo. Wa live on ta e mata pa ua wha mo a e sis. E leo se mea le lei, mai leo se mea e mana mia. Ai le mawhai no tau mai sori tangata. La lau upu mātanga i tangata. Le nana, tāru sia i eise teimi, toi mā popo i le Parliamentary, ma wha awau le mea lea. E upu e whai e tangata nei. O le Samoa, e o loi na tūru whe pe a sola le whaaloalo. Ia. E tātou te le mana o mia le mele nā. Ai tau ma whai lai tau si mai le vāta puia ma le tātou vānu nofu. Mele nā. O tau whafonga tunei e. Tolu vaa te tele o vaa tau o saina lele o anga iane i le Pasifika. Wa mata i tū fōi ele Coast Guard o vaa e pui pui ane ngata i whale Australia ma New Zealand. Nāni mele o vai. Awa makango mai. Awa matino mai. Le se furu kilo fo le ana su o mo le waf. Se furu kilo le na le cocaine po le aisa. El watu los fo inga ale leo ile tuatusi na fa tuatusi mai e tau na tau nu uai, the final destination of that 10 kilo of ice. Wale intangata. E ili tangata wa nofo malongo mai o le waf i matautu. O le ua maua. Le se fulu kilo kalama o le aisa le ua maua i le waf. O le fa ufufu atu leo le au atu e. Ta lokampe na pu e mai nisi. Pe lama atu le o so whainga. Ai lai le mele sili eo na tā ua. O la utala lea au te lu i tau i nai pea le matanga aluenga o leo. E lea o se lu i e wha lea ngai. Ai o se lu i e vatu ai ni ma faufaunga ma se tu o lalo. I le tā ua tele o leo e su e mai telefoni. Le staffa atoa lava le iei tonu o le. Nena iei lunga le wafu ma tonu o le tiute. Sapina uma records o i telefone a tangata uma nei. Pe a whai e mana o e whai le mea mi o tonu. Subpoena all these mobile phones of all the stuff, of the staff over there, because I'm telling you, e eri tangata whai ngā ruenga i nā. Na i e loa le leile connection ma le so tanga i o i tangata i loto pa. Nana maua, vili lo, mantua la, a maua le telefoni lea. Telefoni ma tangata whai ngā ruenga i. E maua i nā ma le numera. A le tangata wai le isisi o le a le pepelo i le mea. Se le ai i le isisi na vili, e le masadi a paima la fai. E le se le telefoni. Le numera le tu mai tusa lava pe o foi le o se private number. Ne foi a lai ana o nau atu pea. E o su e mai le telefoni a limoni le masalumia. Namu ave le telefoni a Samuelu, ai le a mai le telefoni a limon. Mai e te le ara matenga ma le masalonga i le mumusu e whai le mea le a wai loa.
o le a maua le tangata. Po wā isi mau mea, ma isi mau mea, o le a maua le tangata. E tele tangata. O wau la a wha mau umai I data phone records na. Phone datas. Tangata mala numero o le taimi na. Na wha ngā ai le telefoni. O le no whaanga sa iai le tangata. I le taimi na wha ngā ai le telefoni. You will place you at the location, the timing, the day, your name, and even your text messages. E maua uma. Why? Why is nobody listening and taking up that lead seriously? E leo se mea, te se le mea leo talendo atu ai. Atu nuu nei, mua aso elu telefoni. Pe te tango tia I le telefoni, susunu, lola I lunga o le mea le pau whiriwhiri, mara ki kapila, e maua. E lo ale mea na e tutu ai, au aina e vili ai. Le ale taimi o le pō, ma luna fuanga lea na tupu ai le whana velave ma. E tutu ma e ka karikari a ngā I ngā, ma e ka vale vale tolo ai. Why isn't anybody picking up that lead and that part of the evidence to get those phone records? E alua lesu e saulama lesu. Ma tala noai fo ila ia le male. Fionga le lau na fausia. Ai ono ken, ai ono. E fasa ola na tala e tia. Te loa sa vea. Mua tangu filo leo su e lau telefoni. Mua lava su e lau telefoni. Pe te fiu vo e te alu. E toi tamu whai e sui lau numera na mai whai mai le oe na ele numera. La wa leva na le stala fo e lau pipi I wha maumonga na ilunga. Le tangata e ona ia le numera o le telefoni lea. I think nobody wants to get into that argument because you know very well you are going to be caught. You are going to get caught. And not just you. Tangata o maia o lo iai le latu so tanga le mea lea. When you paint that picture and connect all the dots, then you will see the wider network. Eile so tanga I ma o, le ma I. Fia tangata ia a fia I le mea lea. La tatu wo. E tale pese le whamanuia atuai. E lungo le ala tele I le nei a wauli ina uanga Gagaifo Faiva o le atu nuu. Ma lon ngā lue. Ia, whai tete foi. E lungo o le au ala tele. Bounce with that, 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 DJ. Yeah.
O e whaponga le tūtua ma oe le whaponga Samoa, le Radio Samoa, lima iwa tolu a moe au kilani. E na ua toe se fulu ma le valu minute. Ia o na tā leo le itu lai fitu, tā le itu lai fitu. Ia o le ave pasi mo le pasi moe e le poa nane. O le sunga ia sau, seu si ufanua. Ia o le au tō mafuta se ia pa ia le itu la e se fulu. Whatalo whapitoa tulawa le nei au auli. I lo uso ia ale leota, ia whapewhoi tua whine ia tangaloa, a sina, ia whapewhoi ia le uso ia shana. A lole sei fumani, ami o kou ngau whameu kai kofu o kou mare una paloma le te mire nei, ma whaasanga sanga i luma whale i nā, i manu rewa, ia, ma lo whai le Faiva, le nei aso i o tau tiute ma Faiva aro silima, ia, i se teimi fo i tātou whidoan. Ia, ai, o le vaenga la leo o tātou nofo ma whaatalitali ne i ai. Pētalia ina e le fionga le tamaita i Parliamentary, lona wha ma vai mai le tofinga Parliamentary. Po la le si move le la whai. Because these are the likely scenarios that can happen. E musu le tamaita i alu ese ma le tofinga. Ma wha vanga lon nofo. Aine i nofo ma fautuaina leo ma malu o le malo. E fio mai e whaata ape le Parliamentary. A wao le mea tōnu ale na. Le fo mana o ia. Tulepa e lua mele mana o i tulepa. Ma le chapipi. Wha ma vai fio me. A fio mai lea o le malo. E ma whai ai o na whaata apel Parliamentary. A lea la whaatu. Another scenario e o na tupu le mea lea. E mai le unga le whaamsinonga. Wa le ao ngā umanu fōa i e ono. E le Parliamentary maisi ministaia o lo iai. Mea ono tupu. Tera o whai atu. A mea o te talo i tupu. Ai ia iai se mea tupu. Ina ia aua le toi nofo whaatantani le tutu upo lea le mea le awhai. Po lea tātou mū whāloa ia i le mea lea. Ma kākou pō mango oi. Lea la o le lei. Wa whai o le mea mua mena o itu le pa. Pa malo lofia me. Sau lea o le malo. Whaata apel Parliamentary. Tolu ia whai le whai ngā palota. Or an early snap election. Lesi mea o no tupu mai. E mai lei unga al whaamsinonga mwhape mai o le vanga tasi whaatasi ma le tasi whaalua o solia. Mo a le mwhai eo le toi anga waa le Parliamentary maisi whaipule to lima. I o lātou na whai tono le mauta. O lea la au ese ai. Ai se e mai leisi to o iwa anga i le mea leo o lo iai la auli ma le to rua se fulu. Ona wha wai lea o le malo. Ai le whaata a pēr e le fionga i lea madu le malo. Awa o lea wana sila nei. O le unga le whaamsinonga. Toi o le si vanga whailwhai ngā palota. Mana tua la a fo i mai fo i le vanga le nā. E fo i mai e leise pati. E fo i mai a e mai tutu te totas. O le mea le nā e tu. O ai la le Parliamentary so. O le susunga i le la auli a le mare atoa. That's a likely scenario to happen. Because all the scenarios that I pointed out to you a week ago and this week, they all came true. Le ama se mea na ufai atu, la auto sisile le mea lea la tupu. Ele isea. Ta whata le tali po le move le la fai. Tongi lo ma le peit. Ia pa o le maunu ma le matau.
Nofo whaatalitali la uli po lare te mi whai wha mawai ngā te mai tai paramia. O le si vo I mea le nā tā uotele. E atangia mai ai le tumu pea o le sunga lauri al mali e toa I le alofa ma le wha pale pale ma le wha alo alo I le te mai tai paramia. E ui lava ina ua onga onga. Ia mea o tutupu mai. Ai e iai pea lona teimi mole te mai tai pare mia e whaatalitali ei sana whai unga. Langa iei isi mea e onga atu I tua. E onga atu. Ioi. Atalo whatu Taz, Tiva, watching you from Canberra, Australia. Ate lava, mawhata mai. Alo sina ati. Belana, ja. Ma di mai la fa fonga Samoa. La tato fe lo I le so te au. I le taimi e tawa lunga ai I Faiva. O le Gagaifo Faiva o le atunu. Uni ngalo ya te osa vai le ola. Mala aule a tau sa vea all watasi lua I mawhawhi tuiba lua fitu. Ia po le anga I fo I sfulma le tolu Lappington Road I Otara. Le tātou Tasi Market I Mangele. A pena fo I le lufo lua. 22 Templeton Place, Glendon I Manurewa. Ia ma le tātou Grand Market I le numera Tasi. Triangle Road I Ina. I West Auckland, ia po o Massey Road fo. Riali e vanga mata whaonga le rei fiafi I la sunga ale leota. Ia fa peo fo I le fionga tangaloa sina. Ia male tua fafine ia shana. Ia mo uto umala valo mo la vanoa e fei loa I ai. I le tulangi I manurewa. Ia. Ia lele. La tatu e tale pesele ale ato severe. Ia e whamanu ia tuai, tātou tau mawai, I nei fo ia fiafi. A sau, siu si ufanua. Ia ole a veinga le kōpasi. Ole pasi le wa moe. Ma ngalo se leo leo auna, tātou whenua I le asua tai au, manuia malolonga, ia whapena fo I tali ngā sua, ma osi ngā taulanga, ole a fiafi nei, na I te mam tina mātua, le au whainga luenga, le lo pa anga tōtino, ale si ufongo sa momole a tō sa vea, ai wha soif waia. Wow, le pongisa, wha apeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo I le muta. O fitilo na muenga, wa tō whai, malo I mata.